Aka şulaşka? 9,5 erkek peki? Bu kaç? 9,5 болып bir. Жағын оқат, мал базары, қой базарына жүрөбүз. 2 fevral 2022 жыл. Шу теке беке? Бу теке. Канчада атасыз? 7000 деп атам. 7000 деп атасыз. Базар канча берди? Эми кирдим, sonra келдим. 7000 деп атыптыр. Ойлор таптабыз. Кайсыга канча бердиңиз? 8 миң. Ток окшойт да? Кочкор экен. Болды, баяғыға тартып жатыр. Болды. Қошқар екен. 8 мың беріп атыр. Қаншада отасы екен шыны? 11 мың. 11 мың да бар. Ұшылар қаншада отасы? 20'den kemal. 20'dan. Қанша атыш екен? 4 tiş, 6 tiş, 2 tiş vardı aralar. 4, 5, 6, 7 tiş eken tuğanlar. Arkanda eken. 20'dan da atır. 20 mindən da atır. Bu ene bala kança eken ha bunları? 20-18 mindən eken. Şunu kançaga veresin? Şunu. Kança dersin şunu? Şunu. 20 mindən atır şunu. Balası var o? Balası erkek eken 20 mindən atır. Yeni yetişkin oğlum. Bu 20. Бұл да 20 мың кен, ene bala. Тоқтылар тартайлыш. Қошқырлар да тат. Қаншадан екен қошқырлар? 10 мың сом, 11 мың сом, 13 мың сом. 10 мың, 13, 11 мыңдан екен, ha? 10 мың сом, 11 мың, 12 мың сом қайсы екен. Қанша тіші қошқырлар әме? Бұлар жаш қозылар. Жаш қозылар ба? Бұлар пішіма. Бұлар екі қошқыр. Қайсы пішіма? Мынау, 5 пішімалына екі қошқыр. Пішімалына екі қошқыр екен. Мына қошқыр кімден екен, ha? Қошқыр кімде мына қошқыр? Салам алейкум. Қаншада бат тұрасың, ha? Onun kança olur. Есі жоқ екен, да? Тоқтылар қаншадан екен? Мұна şu балардан сұрағыз. Қошқыр. Қошқар бұлар, ha? Қошқырлар екен тұғындар. 13 мыңдан сұрап атыр. Қошқырлар. Қаншадан екен, ha бұлар? Қайсынысы? Мынау. 13'ten. Тоқтылары бұлар екен? Қошқар. Қошқар ба? 13 мыңдан екен. Базар қанша берді? Bazar bereli ekan. Qanchada otasiz shuni? 14 da. Qo'shqor u? O'ziga ham olgandim. Qo'shqor ekan. Qancha yerda? Suvurimi qori. To'g'ri, qancha yerda? Ha shu qanchada otasiz aka? Qanchada otaman, so'rab o'ta. Qancha ekan bu? Var 15'te. 15 da. Bo'z ekan. Bugunga bo'lmaydi. Men mana bada tutib beraymi? Şu pazarda. Yo'q. Qanchada otasiz shuni aka? 11. Bu qancha u? Qancha tish aka? Bergen adam bu oydu. Bo'zi. Qisir ekan. 10 ming dollar. Qaysi bog' bo'ldi aka? Qaysi bog' bo'ldi aka? Qancha berdi? 11,5 15,5. Beremem, yani şöyle 11,5 ming berdi. Oğlum koyverdim sarpırav. Do'stlar. Bu magazin. Bu magazin. Qancha berdi aka shu? 17 berdi. Ne bola ekan? O'koni 17 ming berdi. Mana Qo'chqor ekan. Qancha tish qo'ylar shular? 2 tish. 4 tiş mi? 4 tish. Qanchada odasizlarda?
12 mingdan be? 12 mingdan deyapsizlar. Siz qanchada otasiz aka? 15 mingdan. 15. Ramonovka. Qanday parada bu? Ramonovka. Ramonovka. 15 mingdan deyapti bular. Bular bo'g'ozmi aka? Ha, bittasi bo'g'oz, bittasi qo'chqor. Ramonov qo'ylar kelib turibdi aka. 15. Bozor qancha berdi aka? Ha? Bozor qancha berdi? Bozor 10 mingdan berdi. 10 mingdan berdi. 10 mingdan berdi aka. Ya qanchadan dotasi aka shularda? Mana chanayakon 20 ga oldim. Lokonu qancha ekan bular? Biri qo'z ekan, biri ektish ekan. 20 mingga olib turib aka. Deb bular urg'ochlar aka? Urg'ochlar Qanchadan dotasiz? 8,5 dan. 8,5 mingdan. Qayoqda qo'ylari? Shu yerdan no'qatdi. Bozor qancha berdi aka? 7,5 dan beradi. 7,5 ming. 7,5 mingdan beryapti. Ya qancha oldi aka shu to'pol? Qancha bu? 25. 25 ming oldi. Boshqa. Ya qanchada otasiz aka shu qo'ydi? 14 dan bor. 14. Qancha tish aka? 2 tish ekan 14 ming deyapti aka. Ya shuni qanchada otasiz aka? Bu qancha dedingiz? 20 ming. 20 ming. Qancha tish aka? 6 tish. 20 ming deyapti. Qancha ekan aka shu? Bo'g'ib qo'ymang. Ko'rib qo'y. Bavolda o'xshaydi. 27,5 ming berdi. 27,500 so'm. Bo'z ekan. Ha o'zini biz tortdik. Ya mahkam kishida shu go ololmayapti. Ayaq qo'rqadi. Bu yo'lmi? Ya qanchadan aka shu bolali qo'ylar? Nol bolasi o'xshaydi-a? Yo'q, balasi yo'q. Bolasi yo'q. Qancha shular? 10 ming kam bor. Urg'ochi? Urg'ochi. Bozor qancha berdi? Bunlar qaysi boldari? O, narxi 2 tish egiz. Narxi? Qanchada otasi ham bu? 17. 17 ming otdi sanaga. 6,5 dan kam oldi. Bozor qancha berdi aka? 15. 15 berdi-mi? Egiz baldar. Urg'ochimi erkak? Erkak. Erkak. Qaysi kanal bu? Do'stov kanali. Ziyoda aytma. Qaysi bog' bo'ldi aka? Mana. Qancha berdi? 36 berdi. 3600 taka o'shanda? Taka 3600 so'm. Takaga 3600 so'm berdi. Tez yo'lgan-da. Voy, echkilar qancha deyapti? Tez yo'lgan.